984 di Trenitalia delle ore 17:14, proveniente da Verona Porta Nuova e diretto a Bolzano. Arriverà con un ritardo previsto di 30 minuti. Ci scusiamo per il disagio. 10984 di Trenitalia, proveniente da Verona Porta Nuova e diretto a Bolzano. Delle ore 17:15 arriverà al binario 2 con un ritardo previsto di 35 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Regionale 2928 di Trenitalia delle ore 17:44, proveniente da Ala e diretto a Bolzano. Arriverà con un ritardo previsto di 15 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Achtung, der Trenitalia Regionalzug 20928 von Alla nach Bozen mit der Planabfahrt um 17:44 wird voraussichtlich mit 15 Minuten Verspätung einfahren. Wir bitten um Verständnis. 984 di Trenitalia, proveniente da Verona Porta Nuova e diretto a Bolzano, delle ore 17:15, è in arrivo in ritardo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Der Trenitalia Regionalzug 10984 von Verona Porta Nuova nach Bozen mit der Planabfahrt um 17:15 fährt mit Verspätung auf Gleis 2 ein. Achtung, bitte treten Sie von der gelben Linie zurück. Planabfahrt um 17:15 fährt mit Verspätung auf Gleis 2 ein. Achtung, bitte treten Sie von der gelben Linie zurück. Yes, you were born